Baik malaikat, kita ikutin Lasi Mapaloli Nekaf, kanal YouTube Yekabe uap meto. Nuaneno ininakan Lasi Kake Neki Amle'Ut. Ne Paulus insul-sulat sulson hunut ne toslani betin kuan Korintus nakahit ela mese talante elahit. Nuaneno nake ela nub lenahana kamnak mes natuin Lasi Kake lekones atoni mes mese anmu ikun infe mabife mese mese anmu ikun inmone bay manekat plenat boes leus nenau antuinani neki iniman nanono manamnau ba alekanan mansian hetakain hitmonik na kolas sama paisa ay Lasi Kake natuin lasinane Neki Amle'Ut neumonit mansian mesmuni hitat fani on het katahine fatalas lei atoni ay bife amuit ay amamuit makana ay toana munif ay mnasi anmof Lasi Kake anmuit tuaf-tuaf lenasosa sin ahon henapeniloit sinasosa sin anah on lebale babenu manekat toslani abit kuan Korintus antutine Paulus an matom noklasi lei mane Paulus an fenek sinak abal-balat namu ipkit nek hinef matenap alekot henati hit pake hit auk lei het pules matanaba in kanan monit mamone mamafe an fani on in lekat henati tuaf mese-mese an monit nino an bi in umenanan alekanan bife mamone homumep anbi alekanan moet alekot anbi ho umenanan onanemsa alekanan atoni mafe homepu alekanan hosutais nok nek baun manek makoet munuina hi anasin meki alekanan fainekat alekot kalau hitmonit umenanan nanawon nok salit alekot onle atmanek esnok es atmapaloli esnok es tamep anbi onentotis masuit sulan akdino hit of tapeni halanekaf Lasi Kake mama paisa na ubon anbi santuaf ini plenat hitahin nituin lomi henati hitnek tatuin abal balat ini plenat nitu an fuli mana sekekit het mo elasi-lasi lekanatuin fa wisneno ini plenat ay malakit bay manekat totis manakdino anfe hatanis neokit heat monita tuin wisneno inlomin amin bay manekat nekamnikan hem like subscribe mambati nua ni niuhi ambiansin ay malakit tabeno piut lasikino to kanal YouTube Yekabe. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui Yekabe dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.